Ja sam Drago Raspudić i vodim sud 23 godine. Sa jednom masa više udruženo zločinačko-lopovski bandi. Ja sam te ljude trpio 22 godine. I kada sam vidio da ti banditi, kada sam im kazao da se ne mogu ponašati na takav način, da moraju donositi presude po zakonu Republike Hrvatske, i kad sam vidio nakon 22 godine da oni ne rade po zakonu, onda sam im tako i nazvao. Glavni bos te bande je doktor znanosti Mustafa Mušinović. To kategorički tvrdim. Ovdje imam papir gdje je svjedočio na sudu za svoju punicu Margitu Kekelj. Jedna stvar, on kaže da je ugovor sastavljen u javnobilježničkom uredu, a javnobilježničkog ureda nije bilo 1992. godine. On ovdje tvrdi da je novce predao u poduzeće koje je primila Živana Hudničec. Ona je bivša šefica računovodstva, a ona to negira. Znači, to je svjedočenje Mustafa Mušinovića. Međutim, on je krivotvorio sve ugovore za svoju punicu. Sad ćemo vidjeti te ugovore kako su krivotvoreni. Ovo je ugovor koji nema datuma kada je sklopljen između Margite Kekelj i poduzeća Parketa. Ovdje se kaže da će poduzeće u roku od 8 dana od sklapanja dostaviti nadležnom javnom pravobranilaštvu. Kojeg datuma? Tu datuma nema. Ovo je krivotvoreni rukopis Margite Kekelj. Osobne iskaznice Kemala Musića, bivšeg direktora, prijatelja, i Margite Kekelj, ovdje piše da su izdane u Zaprešiću. Idemo drugi ugovor. Drugi ugovor je isti, koji nema datuma. Znači, krivotvoren ugovor Margite Kekelj, koji je sasvim drugačiji od ovoga drugoga. To je to. Idemo na treći ugovor. Isti, znači nema datuma. Ovdje je zrcalno okrenuti pečat javnog pravobranilaštva. Gore kaže Mustafa Mušinović, razvedeno, zrcalno okrenut pečat. I četvrti ugovor, ovaj ugovor postoji u općini Pešćenica. Četvrti ugovor postoji u općini Pešćenica, znači Mušinović, Mustafa Mušinović, razvedeno, međutim, obrisan je pečat javnog pravobranilaštva koji je bio zrcalno okrenut. Da je to tome točno, Marijan Krajina, grafolog, on je kazao da postoji zrcalno okrenuti pečat u općini Pešćenica. Znači, to je kazao Marijan Krajina, grafolog. Ovo je ta uplatnica koju tvrdi Mustafa Mušinović da je on uplatio novce na blagajni. Ovdje se kaže na dokumentu da je Margita Kekelj umrla 1.7. A Margita Kekelj isto uplaćuje mrtva 16.7. Šefica računovodstva Živana Hudničec na 2 uplatnice vraća novce mrtvoj Margiti Kekelj. Živana Hudničec
izjava kod javnog bilježnika da nije uopće primila novce ni od Mustafe Nušinovića ni Margite Kekelj. Što je najzanimljivije, Andreja Krstanović Čada 2002. godine donosi presudu u korist poduzeća Parketa. 2006. godine smjenjuju je i dolazi Zorka Čačić-Zagrajski. Zorka Čačić-Zagrajski piše dopis u Zaprešić da im se dostavi radi grafološkog vještačenja ugovor od 26.3.1992. godine. Međutim, Katica Štipak, ona im šalje izvorni ugovor 30.3.1992. godine. 30.3. Ovdje imamo da je Margita Kekelj bila u bolnici, pazite, ona je umrla 1.7. A isti dan, 1.7. ona je iz bolnice otpuštena doma. Znači imamo pečata, nemamo koje se potpisao. Kad sam ih zvao u bolnicu gdje su temperaturne liste, onda su mi kazali da su temperaturne liste, došla je voda i da su ih bacili tim riječima. Ovdje imamo poduzeće Parket koje kaže da im se ne bude dao vlasnički list, pošto ja imam vlasnički list. Ovo su ta 3 ugovora. Ovo je osobna iskaznica Margite Kekelj koja je iz policije dostavljena. Ovo su ta 3 ugovora koja su različita. Knjiga potpisa Margite Kekelj u Zaprešiću. Grafolog Marijan Krajina je kazao da ovo nisu njeni potpisi. A ova knjiga je potpisana pod primjedbom. Znači, službena osoba Kemal Musić i Margita Kekelj pod primjedbom. Sutkinja kaže doslovce na sudu da je ovo prolazi kroz primjedbu. To je ona zaključila sad, ne znam kako. Ovo je moj vlasnički list iz 1992. godine koji nema tereta. Ovo je novi vlasnički list. Ovo je potvrda bivšeg direktora poduzeća Parket. On je sada u Vladi Republike Hrvatske, gospodin Bruno Ilkić. On je to potvrdio kad sam odlazio iz firme da će poduzeće Parket izlaziti na svako ročište. Ovo je da je obustavljen postupak. Znači, poduzeće Parket je vodilo spor, Vrhovni sud je vratio nazad na općinski sud, međutim, sutkinja je obustavila postupak da nema s kim voditi. Ovo sam ja pravni sljednik, isto je potpisao koji je sada u Vladi Bruno Ilkić. A ovo je ta fašistička presuda, ja je moram tako nazvati, koja je donesena na županijskom sudu da se ja iselim iz stana. Ona je donijeta nedjeljom. Kad sam ju upozoravao da ne mogu tako raditi, ne, one su toga. Ovo je Milko Križanović, moj odvjetnik koji je pisao, znači njoj. Ovo je isto što je Karlota Posavec, ovo je Milko Križanović pisao našoj predsjednici, a ovo je Ivan Pernar, doista moj stranački kolega, bivši u Živom zidu, napisao jedan članak fenomenalan, koji je ovdje zrcalno okrenut pečat, koji je ovdje Margita mrtva uplatila i takve stvari. Sada sam dobio 2008. godine presudu da se iselim iz stana.
To je koliko godina već ima. I to je ta zločinačka organizacija. Znači, oni donose 2008. godine presude, ja imam Vlaški list iz 1992. godine. Da bi bilo znači, Mustafa Nušinović i njegova žena Božica Nušinović, oni su 27.7.1992. godine uselili izbjeglice u ovaj stan. Znači, tu niko nije bio prijavljen. Kad je Margita Kekelj umrla, znači ovdje nitko nije više bio prijavljen. Ja sam 24.8. dobio osobnu iskaznicu na ovaj stan. Osobnu iskaznicu, znači dobio sam na ovaj stan, znači nikoga nije bilo i uselio se 1.9. I zato su oni meni kazali da sam se ja nasilno uselio. Međutim, sutkinja, mi smo se žalili na rješenje da im se poništi ugovor. To je pisala gospođa Nada Landeka, ona je podnijela u ime moje, da smo se žalili, sutkinja na općinskom sudu je donijela rješenje da je pravomoćna presuda za poduzeće Parket, međutim, nije pravomoćna, nego je ona obustavljena. Znači, ja ne osuđujem toliko tog zločinca Mustafu Nušinovića, jer on je takav kakav je, ali ne mogu shvatiti da naše te zločinačke organizacije na sudu, od općinskog, županijskog, vrhovni je doista vratio nazad, da se oni tako ponašaju. Poručujem da mi u stan neće ući. Ne da sam ja neki nasilnik, nego oni moraju poštivati zakon. U ovoj državi ima zakon i oni ga moraju poštivati. A otvoreno ovdje kažem da u našim sudovima postoje udružene zločinačko-lopovske bande koje donose presude po rođačkim vezama. Ja vam mogu reći, nabrojati par sudaca koji doista rade fenomenalan svoj posao. Andreja Krstanović Čada, ona je donijela presudu. Zorka Čačić-Zagrajski koja nije htjela im donijeti tu, što ja kažem, profašističku presudu. Jer ja im moram to kazati, jer oni tako pričaju ljudima da je to koje kakve stvari. Ja bi u tome završio.